Pangandiyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao, at may kisaut ya kaya katamo. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa apong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Heso Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Heso Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman kinalanangga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan na mitipon para kaniting kapag masasyan, pakisabi mi pong pakasiguraduan lang isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye, din kaya katamong seat number, pakapaskil na po, lalam da rin kaya katang luklukan. Isulod nila pong masalese, in kaya kayong face mask at face shield, hangga pong mayaring misa. Dakal pong salamat.
Mayapayabak po kaya kayungan. Mitipon tapong ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adrier David, Zenaida David, Calfar Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Tiralde Dental Clinic, Danica May Pasamonte and family, Riza Villanueva, para king Aldo anibersario ng Karelang kay Baitan de Renzo Nuki, Ryan Margot Calara, para king pisikal ang pong spiritual pamisalamat ng Tangpio at Mang Auring Between and family, para king kapaldanan pamikakatawan ng pong spiritual ng Pope Francis, para king kayadwanan at pamantabe ng Banal Espiritu, para po karing kakaluguran at pamilya ng Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Eda Vitog and family, Francia Manialac, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Nicaela Sanggalang, Joser Quiazon and family, Gerald Quiazon and family, James Quiazon and family, para king malalagwang kapaldanan dari Tangpio and Mang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Tess Pabalan, Ricardo Ramirez Sr. and family, Adrian and Edita Gonzalez and family, Julie Pavella, Roy Tuazon, Onofre Henson, ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabi, lalong-lalo na ni Monsignor Florentino Tumang, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Reverend Father Marcelino Miranda, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bongkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Isabelo, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Amado Layub Calma, Emilian Manaloto, Maria Teresa Javier, Franciscan Galacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, Daisy David, Kit Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest the Gates of Heaven, Nicolasa Pineda, Manalita Gueco, Carlito Mendoza, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Gertrudis David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Edilberto Santos, Tita Veneros Dizon, Lick Halter, Aurea Montalvo, Eusebia, Rowan Francisco Ramirez, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Pacifico Ginto, Erlinda Ginto, Teodoro Ciron Sr., Archimedes de Guzman, Shane Canning, LPJ Amanda Corpin, Emerson Corpin, Pelagia Alfonso, Miguel Avenganya, Felicidad Lacson, Lorenza Bondoc, Ricardo Bognot, Nicasio Estacio, Regina Estacio, Irene Estacio, Elisa B. Henson,
Norberto Manalo, Rerilyn Buon, Rita Manalo, Jose Henson, Seferina Henson, Lerma Esguera, Isabel Galvines, Ege de Larmente, Dicdite Casañares, Fermin Albino, Henry Albino, Generoso Albino, Romulo Dato, Natividad Dato, Roel Dato, Lilia Arceo, Almario Villanueva, Beatriz Vital, Reynaldo Vital, Arthur Vital, Elisa Tanglao, Conrado Tanglao, Edgardo Tanglao, Jesusana Agipo, Marcelo Orozco, Adela Briner, Dr. Elmer Beltran, Emiliana Sunga, Mario Sunga, Miguel Olalia, Felipe Paras, Danilo De Guia, Domingo Gutierrez, Nicasio Estacio, Oscar de la Cruz Rim, Renato de Vera, Bernardo de Vera Sr., Bernardo de Vera Jr., Joshua Campos, Rofina Campos, Jose Campos, Cynthia Catap, Reynaldo Delfin, Alexander Delfin, Virginia Delfin, Juanito Delfin, Arnel Pelayo, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu. Pangadita la ring sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ni Pam, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios,
ating sala ning banal na Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka antemoren. Pakamalong kong kapatad, nginingal do iti pagmasusyan mo po ing kapiesta ng San Juan Maria Vianney. Metong compassionate confessor, metong spiritual counselor, iya po ing patron saint daring eganaganang pari, both diocesan and religious. Yapin pasalamatan tayong malugod a Diyos, binyene kaya katamong isok San Juan Maria Vianney, lalong-lalo na metong apialimbawanan kaya kamingan pari. Ipangatitala po rin eganaganang pari tamo. Ding antimurin, ding magpari, lalong-lalo na king kakatamong Archdiocese ning San Fernando. At bang kanita po lalo tapang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, sisiyan tapang mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ikang mengap mo, king nanuman kakulangan ng San Juan Maria Vianney, ban maging pari at maging patron daring eganaganang pari, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang meging uliran ng San Juan, ban dumugande ring taong bisang magkumpisal at manyawad kausukan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang minantabi kang San Juan, king pamipabalik ng lub karing emayap ng Katoliko ning Ars, ing minuna ng parokya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluan na katamo, at king paupatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. Oy paming mayupaya, giwaming makapasubali San Juan Maria Vianney, king sigasig ning kayang pangapari, at kapag malasakitan para king kayakang balayan, kapamilatan din kayang alimbawa at panalangin, ayagyag minoman sana rin kaya kaming kapatad, papunta king lugod ng Kristo, at akayabi milang miras king alananggang ligaya, itiadwan mi, king kapamilataning Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning Ginoo kang Moises, mamili kang metong alalaki karing balang pamuntok daring tribo, at kay bat itubod mula king Kanaan, ababyeko karing memalen ning Israel, banlawan ya at tiktikan iting labuad. Kay bat deng asalugsugan at atiktikan ing labuad, kilub ning 40 aldo, minulila at mekikit karing Moises, Aaron, at karing sablang memalen na ning Israel, ang makatipon kanita king ilang ning paran, karin king Kades. Minyelang ulat tungkol king ikit da, at pepakit dala ring bungang tanaman, adalarara. Ngarang memalita kang Moises, selugsugan miya ing labwad, anong numo kami tinubod, matabaya at labis-labis ing kabiyayan karin. Oreni ring alipan karing bungang tanaman karin. Dapot mga sikanla ring taong manoknangan karin, mga ragulla ring syudad da, at pakabakod lang pader. Subali pa kaniti, at yugula ka rin at ikit mila ring higanting palipi ng anak. Manoknangan la king dane maulin ning labwad, ding Amalektika, Heteo, Hebuseo at Amoreo, ang manoknangan king bulubundukan. Manoklangan la naman ka rin ding Kananeo, king lelela ning dayat malat, ning Mediteraneo, king bebe ning ilog Jordan. Inawad ng Caleb ing magtahimik la ring tao, king arapan ng Moises. Kay bat nga nang migsalita, lusuban ta nalangin murin at sakupan ing labwad. Mas masikan tamo karela at agyuta lang sambutan. Dapot nga naning metong karing tiktik, etala malyaring lusuban, uling etala agyu. Mas masikan la kesa kaya katamo. Inya kinalat da ing tutong balita karing memalen na ning Israel, dikil king labwad akarelang tiniktikan. Ngarang may magsalita, ing labwad apintalan mi at selugsugan, lugalde ring taong mamangan kaluparang tao. Mangaragulla ring taong ikit mi karin. Ikit mila naman ka rin ding higanting palipin ng anak. Mistula kami mong duron king palagemi, inyang ikit mila. Uli na niti, may nangis ang kabukas, ing balayan na ning Israel. Nga na ning Ginoo kari Moises at Aaron, ang gakapinan la magraklamo laban kanako, reting marawak amemalen ning Israel, bubulong lang bubulong salang kanako. Sabyan yu karela king kabang ako, ing Ginoo, itang dimdam kong sasabyan da, ya naman ing daptan ko karela. Mga mate kayo at ding bangkeyo, mga kalat la king ilang. Ikayong mga belang king sensus, ikayong megraklamo laban kanako,
Ikayong kayabe karing may bilang magmula king itad adwang pulong banwa ing miras king labwad a pangako. Apat apulong aldo kayong menigtikan king labwad ami pangako. Inya naman, apat apulong banwa kayong magdusa, ban panamdaman yu ing istong dapat yu kanako. Wa, ing metong ayaldo, katumbas nening metong apabanwang dusa. Ako ing Ginu, sasabyan kong daptan ko iti, karing sablang marawak amemalen ning Israel. Amisan metong laban kanako, mga matelangan keti, king ilang. Ing amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. Ginu, emo kesana kakalingwan, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Ginu, emo kes sana kakalingwan, paulining lugod mo, king kekang balayan. Ikami at ding matuwami, pareho kaming dinapat pamikasala. Ing depat ming kasalanan alang kapara. Kanitang atsula Ehipto, ding kaya kaming pipumpunan, erala aintindyan, ding makapagmulala mong depatan. Ginu, emo kes sana kakalingwan, paulining lugod mo, king kekang balayan. Tapot agaddang kelingwan ing depatana, era na penaya ing kausukana. Karin king desyerto penusiganda, ing sarilang pita, at ing Diyos pekilabanan dapa. Ginu, emo kes sana kakalingwan, paulining lugod mo, king kekang balayan. Kelingwan de ing Diyos amigligtas karela, kapamilatan ding mayupaya ng dapat karin Ehipto. Tune makapagmulala ing depat na king bansang ita, at king dayat malat, ding timbu makapangilabot ing pepasarira. Ginu, emo kes sana kakalingwan, paulining lugod mo, king kekang balayan. Binalak na ing pamaten nala, dapot Moises at talasuyo na, tinalakadya ban mamilatan para karela, at enabelaos ning Diyos, itang karelang burinang ipagpa. Ginu, emo kes sana kakalingwan, paulining lugod mo, king kekang balayan. Ding kanakong tupa, makiramdamla king siwala ko, nga naning Ginu, at akikilala ko la, at tutukila kanako. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayo. At keka antemoren. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu.
King panahon na ito, Jesus mintaya king sasakupan ting siyudad ning Tiro at Sidon. Ing meto nga kananiyang manuknangan king lugar na ito, linapit siya kayo at nga ng dinalong. Makamal a Ginoo, anak ng David, malunos ko po kanako, ing anak kong babae, alipanan ning demonyo, masakit siyang tuto daralanan. Dapot enebitasang pekibatan Jesus, linapit la rin kayang alagad at pekisabira kayo. Palakwan yun nakatamo patugutan tutukyan at tutuyang masigla. Kanitang nga ng mekibat Jesus, may tuburan ko bukod mong karing tupa ng melili ning balen Israel. Panandam na kanitining kananiya, linapit siya at siniklawod king arapan ng Jesus. Saupan yun ako sa po, Ginoo, nga nang may kisabing mayop. Dapot Jesus may kibat siya. Map, ing kwanan, ing pamanganda, ring anak, at yugse ka ring aso. Tutupoy ta, Ginoo, nga ng tinutol ning babae, dapat agyang deng aso, makapanganoman king mga ugse, king lamesa da, ring karelang among. Jesus kanita nga ng mekibat, babae, katibe mo kasalpantayanan, matupad ing kekangadwan, kanita mo rin ing anak ning kananiya, kinayapyang. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya payabak ning Diyos po kakayangan. Nginingaldo iti pagmasusyanta mo po ing kapiesta ng San Juan Maria Vianney, ing patulunan ding ganaganang pari, ding diocesan ang popapong religious, ninupureng diocesan kalupami keng archdiocese, ding religious ilapin puring misyonero, kalupadaking UST, Order of Preachers, ding Jesuita, ding Dominicano. Ing metong abanal, santo at santa, binyene po ning Diyos at ning Santa Iglesia, ban kanita maging inspirasyon tayo king biye. Ding banal, ding santong pong santa, inspirasyon tala king biye. Modelo tala king biye. Tala po sa samban meging banal la rin uli na ning karelang lugod king apong Ginoo at king karing kaparan tao. Ing karelang kapamintuan, ing karelang katapatan, ing karelang kapakumbaban, kasalpantayanan. Po, deti pepabanalan na ng Diyos. Inyapin po tangatin tamong parangalan abanal, ing Diyos mismo, yung parangalan tamo. Ulitan kaya po, potang parangalan tayo ing meto nga banal, ing Diyos, iya po talagay parangalan tamo, uling ing Diyos, migtagumpeyak, king metong ataw. Nyapin, apusan tala, kalupan ng San Ignacio ning Loyola, nga na po inyang mesakit siya, abasa nala, ding lives of the saints. Kay bating Biblia, niya pong abalo na laring ing biyadaring banal, banga na tao lareni, meging banal la. Ako nga na tao ko muna naman, maging banal ko muna naman pala. Kay ba't isan Pablo nga na, imitate me just
as I have imitated Jesus. Apusan niyo ko nung makanano keng inapusan i Jesus. Oy ni po yung pake, metong ka ring pake, bakit itamo? Talalala ko ring banal, santo ang pong santa. At ngayon aldoy ti pagmasusyan taya pining kapiesta ng San Juan Maria Vianney, ing patron saint na po ring ganaganang pari. Ikwento kenggang ditak mo po kumang karapat dapat may bait siya San Juan Maria Vianney anyang May 8, 1786. Karin King Dardili, Francia. At ding penga rin na po Hortelano la. Lawin nyo na Hortelano. Po. Pero yung karelang pamilya, deboto yung Katoliko. Devout and practicing Catholics la po. Kaibat Linobia Seminaryo uli pong may inspire king metong abanal apari. Kanita kasi inyang may kakaisip niya po San Juan Maria Vianney, may gumpisa niya po yung French Revolution. Ding tao kanita, anti-Catholic lang, anti-church, anti-cleric, nyari ang pari pamatendala. Dengalwa, itapin po pe-persecute dopin, dengalwa rugo, may maglakola ka rin karelang parokya. Kaibat atin niyang ikit, St. John Maria Vianney, metong nga pari, ikit ni nung makanano yang meging tapat, ining pari ngay ni. May inspire yan po, uling ikit ni metong nga banal at tapat apari. Kaibat lumubyaking seminaryo, may niya diyang kapaintulutan kang tatanaw. O nga niya pong pisasabihan na king seminaryo, de magbuktang tanggapan. Bakit? Uling magkasakit siya king pamagaral. Magkasakit siya rugo king pamagaral. Na nung sinabi na nitang pekakatawa na ning arsobispo, sige nga natanggapan yun Basta tatin niyang devotion king Birhen Maria, magrosaryo yan, at atin niyang kabanalan, ing Diyos yan ang bala, king kayang kakulangan. Lawen niyo po, magkasakit siya king pamagaral, nginirugo, yung kaya kaming modelo, niya, enang man puro kabiasnan, at iyo ken dapat. Pero siyempre po, kailangan mangadi. So may tanggap ya po, king seminaryo, kaibad na nita, king malalagwang amano, king makuya damanong, may ordinan niya, anting metong apari at the age of 29 years old, at may destino ya po, ing bumunang parokyanam, iya pining Ars, metong yang balen, pero ditak lamang Katoliko. Ding kayang sekupan, sinuywan, 230 souls, karitakdang mo po nakalupang balang pari, mga 15 to 20,000. Nyayarugo 230 souls, pero nanong penabili ng obispo kaya, o ini po yung penabili na ng obispo, inyang i-assign ni King Ars. Nga na, there is little love of God in that parish. You will be the one to put it there. Kasi pureng tao, itapin, anti-cleric lang. May lakoying religion, may lakoying nga pong Ginoo. Kaibat may gumunla keng terakan, keng alak, may minom, lasenggo,
kaibat keng sugal. Nano po ngining pengadinang St. John Maria Vianney, uling dimdam na po ito, masakit potang munta ka keng parokya, ding tao alalang Diyos katawan. Nanong sinabi ng St. John Maria Vianney, Lord, grant me the conversion of my parish. I am willing to suffer whatever you wish for my entire life. Grant me the conversion of my parish. Na numan kasakitan, ibiye mo kanako, tanggapan ko nga na, hanggang mabiye ko. Dengalwa po, sinulat da, 400 years o dinala na libong banwa. Kaya dinala na libong banwa, magkasakit ko, tanggapan ko nga na. Nga na pong St. John. Inyang mintay king kayang parokya. Tutupin po masakit potang ikang mabumpisak. Nanong gewana, inggewana pong kumbento iapining pisamban. Datang yang abak kamaranon o abak pamong maranon makagising ni kaibat mama ko king pisamban hanggang itang angelos kanitaya pamisaring pisamban. He entered the church before dawn and did not leave it until after the angelos. O ini po yung gawana king kayang pangadi. He regularly visit the sick and families. Pintalano po ring masakit. Migbisita ya karing masakit ang popakaring pamilya king parokyana. Siyempre po nung 230 souls lang, di takla mo pong pamilya ni nakalupang ngini. At in continuous religious education and formation of his parishioners. So tuturuya po, importanteng pamanuro, formation, education, daring tao, lalong-lalo na king kasalpantayanan. Tinuruyang katesismo, karinganak, ang papakaring mga tuwa. May buklat siya pong metong nga eskwela para karing babae, and he cared for the orphans at kinangwayang teachers para karening king eskwela at telakad na. At ang timurin po kayantabi na king parokya. Anyapin po yung pari kailangan niyang kayantabi. Ninamong maging kayantabi na ning pari, ikayo po, the lady. Po, alaki po nga gawa, nung ala kayo. Nya kailangan sumuyo kayo muna naman keng parokya, no karingkoman makaparokya. But he primarily taught his parishioners by witness of his life. Akakit mo yung kayang pangapari, King Vienna, nganapin Pope Paul VI, modern man listens more willingly to witnesses. Modern man listens more willingly to witnesses than teachers nga na po. But if they listen to teachers, they are to be witnesses. It was from his examples that they learned to pray. Nya, meging pialimbawanan niya po is St. John Maria Vianney, king pangadi, king prayer life na po. Akakit yang akakit, panayang atyu, king arapana, ning Blessed Sacrament. Frequent visit to the Blessed Sacrament. Spend long hours before the Blessed Sacrament. And later, he would stay. O ini po, sinikat siya emo keng pangadi.
noneking pamangumpisal. Papangumpisal ya, kilom na ning 16 hours a day. At den pong mangumpisal uling lalapit no ring tao, lalapit na la, kaya nga pong Ginoo. Aldoldo, papangumpisal ya, kilom na ning 16 hours, ning misan 300, more or less, 300 penitent sinners ding mangumpisal kayo. It was said that his parish, ours, became a great hospital of souls. Lawin niyo na po ining eda magbugtay tanggapan king seminaryo, uling magkasakit siya king pamagaral, ngeni meging pikabalwan niya, karin king Francia, ing malating parokya, uling king saub na ningapong Ginoo, benedisyonan St. John Maria Vianney. He said, "It is not the sinner who returns to God to beg His forgiveness, but God Himself who runs after the sinner and makes him return to Him." Ing Diyos ya po yung maninton king tao, potanging tao kinawan niya king Diyos, ing Diyos ya po yung maninton, iyang tatagal, ban kanita, ibiyena, ing kayang lugod at kapatawaran. Oy ni po ing metong karing sinabi na tungkol keng penance, potang ating mangumpisal kayo. I give a penitent sinner a small penance, and the rest I do it in his or her place. Nung puwata pong bapya kaming penance, nang misan, ing biyarang penance, magrosaryo kayo. Meto nga rosaryo. Pangadyan me, St. John Maria Vianney alipo, makuyad mo ditak. Imbes na itang penitent sinner yung magrosaryo, yung magrosaryo. Po? Siguro pa pangadyan metong nangig pami, Bapo Maria pong ligaya. Kay ba't orin po ring famous sayings na mapilan po nga nang sinabi tungkol ka ring pari. Oh, how great is the priest if he realized what he is, he would die nga na po. Oh, how great is the priest if he realized what he is, he would die. God obeys him. He utters a few words, and the Lord descends from heaven at his voice to be contained at a small host. Nano pining sasabihan ng God obeys him nga na ken pong consecration ken misa potang sabihan ning pari, this is my body, this is my blood. Ketang penantitata potang sabihan ning pari ita, the words of consecration, Jesus tipaya. Nyapin nga ng St. John, through his words nga na, God obeys. Niya po tang pakiramdaman niya po, iti ang kanakong katawan, iting daya ko, Jesus tipaya, at maging malatiyang ostya in Diyos. Nga na pa pong sinabing St. John, live a parish for 20 years without a priest, they will end up worshiping the beasts. Lakwan ming parokya for 20 years alang pari at ding tao sambalang Diyos-Diyosan. They will worship a beast. The priest is not a priest for himself.
He is a priest for others, for you. Ay ni po yung sinabi na, He became the parish priest of ours for 42 years. 42 years siya po king ours. He was tempted by the devil. Pota pong masanting at mipnong kabanalan ng kagawan mo, the devil will tempt you. He was tempted by the devil for 34 years. Uling masantingin kayang gagawan niya po, ing demonyo talagang may patela pa king kwarto na. Pero eya po sino ko, isa Saint John Maria Vianney. He died of exhaustion at the age of 74. Meteya king pagal, king edad sa 74. Nino kayang mamamatay king pagal? Niya po, lawin nyo na, he died of exhaustion. King pagal niya po, at the age of 74. My dear sisters and brothers in Christ, let us continuously pray for our priests. Let us thank God for the gift of priesthood. Jesus Christ is the high priest and shared his priesthood to us. Let us continue to pray for our priests. Let us love them, support them, and be patient with them in spite of our shortcomings. Nga na pa po, for when we pray and love and support our priests, we show and we pray and love and support the church. Do not destroy our priests. For when we destroy our priests, we destroy the church, the bride of Christ. Amen. Pakamalang kong kapatid, iyat natala ring puso tamong kingig patang at subanwa, at adwanta kaya ing sablang kailangan ban italakadya ing metong atune bayong lipunan Kristiyano, king balang kaidunan po ing pakibat tamo, Gino, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Kino, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para King Santo Papa, ding obispo at ding pari, ibili rasana ing sablarang sikanan, king pamebiyebye at pamananggap, karing manimunang pamagbayo, adarala ning Vatikanong II, ipanalangin taking Gino. Gino, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, kapilan man sana, ela mababating king karelang panimanman, ding manimunang prinsipyo, amigdalang radikal apamagbayo king kekatang lipunan, antabayanan dakatangan sana king dalan ning hustisya, kapayapan at kaayusan. Ipanalangin taking Gino. Gino, maging patnube na kasa ning kekang balayan. Para karing sablang daralan kasakitan, kapilan man sana,
ela bubulong laban king Dios. Nune bagkus, magbayo la puso at atok lasande king karelang kasakitan, ing dalan papunta king kaligtasan at kalayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging patnuben nakasa ning kekang balayan. Para kaya katangan makatipon ngeni keti, manano na sanang aleleta mo ing milabas, at mabilog tang puso at matulang makitambayan, karing kaya katamong pamuntok, king pamitalakad metong amayap at bayong lipunan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging patnuben nakasa ning kekang balayan. Ngeni po, adwan tamang sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, baligdan mi ing kekang pamilya, at ipagkalumuke kami ing panyulong king dalan papunta keka. Kalingwan mila sana ring mali ning milabas, at magbayo kami kapamilataning revolusyon espiritual. Parati ke sanang mi biyebiye king kayapan at kabanalan ning katutuan, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Manalangin tamu kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ni kayang lagyo, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalam, kapamilatan din kekang sakramento, ipagkalugmog ke kaming sikanan ning kekang grasya. Sa upana kesana niting banal na Eukaristiyang magsilbing miprong katapatan keka,
itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili akya kayo. At keka antemore, Iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos ang ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Emo kailangan ng kapurian ay payabot mikeka. Uling iti makadagdag king kalam mo. Ingyang pang ming kapasalamatan kalamyan na manibad keka. King babiya ming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang at ikami mo rin ing susulong king kekang grasya kapamilataning pakamalon mong anak. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan,
niya ngining gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapay ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalambatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari. Ganakan mula naman ding kapadadming pepay nawanat maninaing subling miye at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, is Saint John Maria Vianney, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Abi-abi, may kakapadad, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginutang mo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemore. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan be with you. Oning kinutang Kristo, ing makaibiyetune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayawis kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas mi ay mamano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karimpestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad ay at siyat laring palad o gamad. Para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. Oy paming tutong mayupaya, kapamilataning kaya kaming lugod at pamanyamba, ikasanang makisulo kaniting banal mong dulang, paratiming apakyapusan ingalimbawa ng San Juan Maria Vianney, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Panalangin para karing pari. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, baligdan me lupa ing anak mo at paulining lugod kaya ing alananggang mata sa saserdote. Malunos ka karing kaya kang pari, ganakan mo o malunusan na Diyos, ingilaman tao lang may nat matbud. Gisingan mo karela ing grasya ning karelang bokasyon. Papanatilyan mong malapit keka, magkang ing kasalang magwagiya laban karela. Bangketa kapilan man, ela makagawa na numang karapat dapat king dakilarang bokasyon. O Jesus, ipanalangin ko keka alananggang alang-alang karing tapat at masigasig mong pari. Para karing pari mong melili at merimla devotion, para karing pari mong magobraketi at karing aliwang bansa, karing makarayong larangan pang misyon, para karing pari mong matutukso, para karing kekang malungkot at mipabustan a pari, para karing pari mong atsuking bingit ning kamatayan, para karing kaladwaring pari mong atsuking purgatorio, dapot baboring sabla, babiya kong papuri karing paring maldili keka at kekami, ing paring meminyag kanako, ing paring mengapos kanako karing kapong kasalanan, ding paring inisasyan ko karing karelang misa, at minye kanako king kakang katawan at daya, king banal apa makinabang, ing paring mituro at menaral kanako, ding hanggang pari aking makananumang paralan, pikaw tangan lub, king lub. O Jesus, papanatilan mo ngan malapit king puso mo at panwanan mong labis-labis king panawon at king alanangga. Amen. Amen. Puso ng makaparing Jesus, Parakalan mo ring kekang pari, pabanalan mo ring kekang pari. Ariyan mo ing tangkamo king kapamilatan daring kekang pari. pugayan tala pong happy clergy, happy priest day, dingegan-agan pari, karing kaya kayo pong parokya, pugayan nyo rin kaya kayong pari ne, at isundo tala pong pangadi, ding kaya katamong kaluguran pari. Dakal po salamat. Ingino manatili kaya kayo, At keka antimo rin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umetan aking kapayapan. Salamat, King Dios. Para po apanatilyan tamo yung stong laut king balang metong at metong, pakisabi mo pong manatili tamo karing pwesto at panayan talaring asherets, ituro da po kaya kataming stong dalanan palwal king kaya katang pisamban, pagana kami po na etala kakalingwan babaldog deng forms king kaon na makakabit lele daring pasbol,
Dakal pong salamat. Sing